Tadi जों ZPay abo bahike form fill up khaibai manya gulo add fund khlainai add fund khainani bagui ang no phorungano add fund khaina kwbangma rungya add fund khai angke जों recharge bo khlaimai yangnai tei ID bo active khlaimai yangnai aboni bagui abo rungnani belai khe जों nango hingke phadi norokno ang phunukgano ZPay abo habdi loading oi tongo loading oi tongo net kisa sulu okay ready abaike nung o jaga o add fund hinui nukkhana naidi add fund o click khaidi nung tongno 599 no prime package no active khaina hingke 599 di nadi tongno abono khlaiya oi 11 super prime package no khlaina hingke 1199 diwui o jaga o daan diwui pay khaidi romde ang no 599 no active khainani bagui phunuknai daan dinai o jaga o norok nukkhana pay now o click khaidi tola o pay now hinui swijak naidi o jaga o I agree submit tak loading oi tongo naisingdi oro kwbangma payment khlaijaknai option paikha naidi UPI credit card debit card net banking scan QR code hingke ang scan QR code bai khaina bagui no phurugano scan QR code o norok click khaidi scan QR code khaikakhai mono screenshot di nadi screenshot diwui direct back thangni direct back thangsidin oro direct back thangui nini Google Pay o habdi Google Pay o habkakhai no norok nugui manai norok nini scanner o jaga o click khaidi oro click khaimani yagulo hingkhakai जों nugui mano taisa upload from gallery o jaga o click khaidi o jaga click khaikhaikai nini je screenshot dimani abo phainai abono।